କରିପାରିବାନି କ୍ୟାମେରା କରିପାରିବା ନାହିଁ ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। देखिपे शालीमार स्टेशन में अच्छे फाइनाली शालीमार स्टेशन में पहुंची गली। शालीमार स्टेशन फ्रंट रे भिडियो करूली भी से कौन गोटे झगड़ा बोध हो पुलिस बहुत गुड़े से अच्छा जमी अनइले मत गोटे डर लगे मतलब काले फाइन फाइन कौन पड़ कि कौन ये आउ गोटे लोक कौन फाइन ने से ना ये बनवा भिड सिक्योर नुह टी आगे पड़े आसिक भिड कर देखो यहाँ शालीमार स्टेशन पहुंची गलु। आज आम जबार अच्छे विक्टोरिया प्लेस आज आसिक पहुंचली शालीमार स्टेशन में। आज आम विक्टोरिया स्टार्टिंग कहीदे ये कौन से प्रमोशनल वीडियो ही ये एप्लिकेशन रे बहुत पैसा आसे बोली एप्लिकेशन विषय आप कहूँ एप्लिकेशन लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में देती से डिस्क्रिप्शन में जाकि मो लिंक को क्लिक करके डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड कलापर फ्री डाटा क्लिक करेंगे। फ्री डाटा क्लिक कलापर ऑब्जेक्टिव पेज है 3टा नहीं कैप्चा कोड आस 3टा नहीं कैप्चा कोड को टाइपिंग करके नेक्स्ट करेंगे आपको वॉलेट को 3 रुपीज क्रेडिट हो 3 रुपीज क्रेडिट अनलिमिटेड से कैप्चा टाइपिंग करके बहुत सारा पैसा इनकम कर। हाँ जदि आप उडाल कर लिखते आड मनी साइट रे उडाल अच्छे उडाल को क्लिक कर उडाल करेंगे। जदि आप फास्ट टाइम उडाल कर 499 टका डिपोजिट मांगे जो डिपोजिट भी कर टेंशन दरकार ना से डिपोजिट पैसा वॉलेट रे आड हो वॉलेट रे आड है उडाल करेंगे। फास्ट उडाल पे केवल डिपोजिट थे डिपोजिट कर उडाल कर सारा आपको अकाउंट एक्टिव होपर अनलिमिटेड उडाल करेंगे। विजिट करवा सकाल पर किसी खाई जोर भोक हो खाई जा विक्टोरिया प्लेस देखो ये हूँ बैक साइड बैक साइड एमती अच्छी देखो होटेल फोटेल सब अच्छी मुझे खाई दिए जोर भोक है खाई सारिकी आपको डिटेल्स कहूँ केमती कौन चलो केमती कौन विक्टोरिया प्लेस जावा। फाइनाली पहुँची गली विक्टोरिया मेमोरियल रे देखिए ये हूँ विक्टोरिया मेमोरियल व्यू एमती अच्छी ये आम भर जी एंट्री करवा टिकेट तो काटिनी देखिए से कौन कहते एमती व्यू अच्छी देखो विक्टोरिया मेमोरियल फाइनाली पहुँची गले। लास्ट पर्यटन वीडियो रुहतु बहुत इंटरेस्टिंग है। टिकेट तो काटिनी जाऊँगी देखिए से कौन कहते बोधे टिकेट कटा हो जन पड़े टिकेट कटा हो देखिए मुझे जाऊँगी कौन हो न हो आपन को जनइबे। टिकेट तो काटिनी देखिए कौन हो टिकेट तो करिया पड़ो ना छाड़बे जाऊँगी टिकेट करी टिकेट ही हूँ केत नौ टिकेट मु जाए तुम पचारि यहीटा देखिए काउंटर ये टिकेट हूँ देखिए पचारे केत नौ टिकेट कर टिकेट हूँ यहाँ टिकेट यार दाम हूँ 50 टका 50 टका टिकेट कर पुणी फोन पे हम नहीं कैश ना पड़ो जो कैश न आने बहुत हईराण हो मुझे फोन पे पेमेंट करदेवी कैश न लाइक सी गले ना कैश ही दबा पड़ो जो कैश न आने बहुत हईराण हो भाई रे बैग भी छाड़ना काउंटर जमा कर बैग भी छाड़ना जाऊँगी काउंटर जमा करी बैग नेले एंट्री ना कि मु बैग नहीं जाऊँ मत छाड़दे ये छाड़दे सी पचारे कौन में यूट्यूब वीडियो कर आई एम यूट्यूबर तापर मुझे कल बैग रे कौन अच्छी मुझे लैपटॉप अच्छी आउ कि ड्रेस अच्छी कल ठीक अच्छे तुम जाओ भाई आर की छाड़िले बैग बैग नापी केवल मत एक ही छाड़िले जाऊँगी विक्टोरिया मेमोरियल को देखिए एमती जाऊ चल चली यहाँ हूँ तार एंट्री गेटा एपटे ही जीव देखिए यहाँ हूँ विक्टोरिया मेमोरियल आर इतिहास बहुत अधिक माने बहुत बड़ इतिहास अच्छी आर इतिहास विषय तो मुझे अल्प बहुत जानी तापर मुझे कहवाक चेष्टा करी भितर कौन केमती अच्छी मुझे डिटेल्स देखिए गोटे साउंड हूँ साउंड को इग्नोर करेंगे व्यू तार एमती अच्छी गोटे साउंड हूँ साउंड को इग्नोर करेंगे। ये देखो विक्टोरिया मेमोरियल भर को जाऊँगी भर भल पर देखा कौन केमती अच्छी
ଏବେ ଫାଇନାଲି ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ବଡ଼ ମହଲଟା, ଏଇଠି ରାଣୀ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ରହୁଥିଲେ। ଆର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ କହିଲେ ଚଳିବ। এই ইতিহাস বিষয়ে তো ମୁଁ ବହୁତ ଜାଣିନି, ଅଳ୍ପ ବହୁତ କିଛି ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନରୁ ଆସିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଥିଲା ଭିକ୍ଟୋରିଆଲ ମେମୋରିଆଲକୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, ଭିତରକୁ ଯାଇପାରିବିନି। ତାର ଏଣ୍ଟ୍ରି ବୋଧେ ସେପଟେ ଅଛି, ସେପଟେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଣ୍ଟ୍ରିକି। ଦେଖିବା ତ ଏଇସବୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେପଟକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେପଟକୁ ଯାଇକି ଦେଖାଉଛି ଭିତରେ କ'ଣ ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଟେ ଯାଉଛି, ସେଠି ବି ଲେଖା ହେଇଛି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖା ହେଇଛି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମାନିବିନି, ଏଇପଟେ ଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ନୋ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଲେଖା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଦେଖୁଥିବେ କିଛି ଲୋକ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛନ୍ତି, ଫଟୋ ଉଠାଉଛନ୍ତି। କେମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ମୋତେ କହିଲେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ମୋତେ କେମିତି ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିପାରିବିନି କି ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବିନି କି ସେ ଭିଜୁଆଲ୍ କରିନି ଟ୍ୟୁସନ୍ କଲାବେଳେ। କିନ୍ତୁ ଫାଇନାଲ୍ ଟ୍ୟୁସନ୍ ମୋତେ କଲେ, କହିଲେ ସେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ଦେଖୁଥିବେ ମୋ ହାତରେ ବି କ୍ୟାମେରା କରୁଛି। ମୁଁ ସେଇ ଗେଟ୍ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଲିନି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଟେ ଯାଉଛି। କହିଲେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ହାତରେ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୟାମେରା କରୁଛି, ଆଉ ଭିଜୁଆଲ୍ କରିପାରିବିନି ବୋଲି ମନା କଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ତ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲ କେମିତି? ଆଉ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲାଉ ନାହିଁ, ଏପଟେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ତୁମ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିଲ କେମିତି ସେଇ ବିଷୟରେ କୁହ। ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିଲା କି ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ କି? ମୁଁ ମୋତେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରାଇଲେ ବୋଲି ଆସିଲି ବ୍ୟାଗ୍ ଧରିକି। ନା ନାଇଁ ନାଇଁ, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିପାରିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟାଗ୍ ନେଉଛ, ପୁଣି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଛ, ପୁଣି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛ। ଏବେ ମୁଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଗେଟ୍ ପଟେ, ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି। ଗୋଟେ ବୁଲୁଛି, ବାଟ ଖୋଜୁଛି, ବାଟ ପାଉନି। କେଉଁ ପଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ଟା, ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପକାଇ ଦେଉଛି ଡ୍ରୋନ୍ ସର୍ଟ କିଛି ପକାଉଛି, ଆଉ ସିନେମାଟିକ୍ ସର୍ଟ କିଛି ପକାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ମୁଁ କେଉଁଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ମୁଁ ଖୋଜୁଛି, ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ମିଳିଗଲା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ମୁଁ ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା ଆପଣ ଦେଖାଉଛି। ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ କେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଟା, ଏଇପଟେ ହିଁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବ। ଏଇପଟେ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବି। ଭିତରୁ ଭଲ ପରେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ ଅଛି ସବୁ ଦେଖେଇବି। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲର ଇତିହାସ ବହୁତ ପୁରୁଣା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇତିହାସ। ମୁଁ ସବୁ ଜାଣିନି, ଯେତିକି ଜାଣିଛି ମୁଁ କହିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି, ଦେଖେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ରୁହନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଘର ହେଇଛି, ମହଲ ହେଇଛି। ସତରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ପୁରା ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍। ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି। ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଏଇଟା ଯେମିତି ଅଛି, ଯଦି କହିବି ଏ ମହଲଟା ବହୁତ ବଡ଼ ମହଲ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ମହଲ। ଆପଣ ଯଦି କେବେ କାଲକାଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଜେଣ୍ଟସ୍ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବ। ଦେଖିବେନି କେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି, ଏଠି ଭିଡ଼ିଓ କରିବାରେ କେତେ କଷ୍ଟକର। ମୋତେ ଛାଡ଼ିଲେନି ଭିତରକୁ, ବହୁତ ତନା ଘନା କଲେ। ଆଉ ଏ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଯାଉଛି, ବ୍ୟାଗ୍ଟା ରଖିକି ହିଁ ଆସିବି। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲାଉ କଲେନି, ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିବନି, କ୍ୟାମେରା କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ମୁଁ ଆସିବି। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇନାହିଁ, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଭଲ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଲାଉ କଲେ, ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବ୍ୟାଗ୍ ହିଁ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ମାଇକ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଦେଖିବେ ମାଇକ୍ ହିଁ ମୁଁ କାଢ଼ି ଦେଇଛି, ଭଏସ୍ ଭଲ ଆସୁନଥିବ। ବହୁତ ଲୋକ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି, କିଛି ନାହିଁ, କେବଳ ମୋହରି ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ସେ କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ସମସ୍ତେ ନଜରଟା ମୋହରି ଉପରେ, ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର, ସେ ବୋଧେ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଆଲାଉ କରୁନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ମୋହରି ଭୁଲ ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା କରିବା କଥା ନୁହଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ କ୍ୟାମେରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇଠି ମୋର ଭୁଲ ରହୁଛି। ଆଉ ତାପରେ କିଛି ଭଲ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଯାଇପାରିବେନି,
କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ବି ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ବି କ୍ୟାମେରା ୟୁଜ୍ କରୁଛ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖୁଥିବ ମାଇକ୍ ବି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଭଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ଆସୁନଥିବ, ମୋର ଆସୁନଥିବ, ଆପଣ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଭଏସ୍ ଭଲ ଆସୁନଥିବ, ତଥାପି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି କାଉଣ୍ଟରକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବା ପାଇଁ। ବ୍ୟାଗ୍ ନ ରଖିଲେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେନି। ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ରିଟର୍ନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ବ୍ୟାଗ୍ ବି ପାଇବ ନାହିଁ। ଆହୁରି ଫାଇନ୍ ଲାଗିବ, କ'ଣ କରିବେ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଘଣ୍ଟେ ଭିତରେ ଯଦି ରିଟର୍ନ ନ କରିବ, ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୋତେ। ଟିକେଟ୍ ଧରି ବୁଲୁଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଫାଇନାଲି ଟିକେଟ୍ ପଳେଇ ଆସିଛି, ବ୍ୟାଗ୍ ରଖିଲି ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ କେହି ଅଟକି ପାରିବେନି, ଏବେ ଯାଇକି ଆରାମସେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଭିଜୁଆଲ୍ କେମିତି ଆସିବ, ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ହେବ ମୁଁ ଜାଣିନି। ନା ମାଇକ୍ ଅଛି, ନା ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ଅଛି। ଭଏସ୍ କେମିତି ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଯଦି ଭଏସ୍ ଖରାପ ଆସିବ। ଏବେ ଆମକୁ ମିଳିଯାଇଛି, ଟୋକନ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଆରାମସେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ହେଉଛି ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଭଏସ୍ ଭଲ ନ ଆସିପାରେ, ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ବି ୟୁଜ୍ କରୁନି, ହୁଏତ ଭିଜୁଆଲ୍ ବି ଭଲ ନ ଆସିପାରେ। ପୁରା ପାଖରୁ, ପୁରା ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ୍ରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯଦି ଏରିଆ କଥା କହିଲେ ବହୁତ ଭଲ ଏରିଆ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ଅଛି। ଯଦି କେବେ କାଲକାଟା ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇଠିକି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଭଳିଆ ଏରିଆ ଅଛି, ଭ୍ୟୁ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏରିଆ ମୁଁ କହିବି। ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି, ପୁରା ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଯଦି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି କାଲକାଟା ତାହେଲେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ଏବେ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କହିବେ, ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ ନା ନାହିଁ। ଏବେ ତମକୁ ଟୋକନ୍ ମିଳିଯାଇଛି, ଏଣ୍ଟ୍ରି 100% କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏତିକି ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା, ଭଏସ୍ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସୁନଥିବ, ଯେହେତୁ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି କି ସେଲ୍ଫି ଷ୍ଟିକ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଗଛ, ଫୁଲ ଗଛ ଅଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏରିଆଟା, ଯଦି ଆପଣମାନେ କାଲକାଟା ଆସୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିହାତି କହିବି ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ଆସନ୍ତୁ, ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ। ଏଇଠି ଆସିବାର ମୋର ବହୁତ ଦିନରୁ ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଘର ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ତା ମହଲଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ମହଲ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ମୁଁ ଆର ଡ୍ରୋନ୍ ସଟ୍ ବି ପକେଇଦେବି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଦେଇଥିବେ। ଫାଇନାଲି ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଏବେ ଆଉ କିଛି କହିପାରିଲାନି, ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଟୋକନ୍ ଆଇଲାରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ପୁରା ଇମାଜିନ୍ ବାହାରେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ହେଇଛି। ମୁଁ ବି କିଛି ସେଲ୍ଫି ନେବି। এইটা ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ଲେସ୍ର ନକ୍ସାଟା, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ନକ୍ସାଟା ଏମିତି। ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ଲେସ୍ ଆଗରୁ କେମିତି ଥିଲା, ସେଇ ଯୋଉ ନକ୍ସାଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ନକ୍ସା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ଇତିହାସ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ସବୁ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଯେହେତୁ ମାଇକ୍ ନାହିଁ, ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ନ ଆସିପାରେ, ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗୁଛି। ସେତେବେଳର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଏଇଟା ଏମିତି ସବୁ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମ୍ୟୁଜିୟମକୁ, ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ଲୁ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଅଛି।
କୋଉଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରେ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ସେଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଷ୍ଟାଚୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ହୁଏ। ଦେଖିବା ସେପଟେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବହୁତ ପୁରୁଣା, ପୁରା ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ବନ୍ଧୁକ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ସେପ୍ଟେମ୍ବରର ବନ୍ଧୁକ ସେଇଟା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏମିତି ଏପଟେ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ପୁରୁଣା କାଳିଆ। ଏଇଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବାଲା, ଟିକେ କହିବେ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଅସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଜଣେଇବେ ମତେ ଏ ସବୁ କ'ଣ? ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ଲେସ୍ର ଇତିହାସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ଲେସ୍ର ଇତିହାସ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁରା ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଭିକ୍ଟୋରିଆ ପ୍ଲେସ୍ର ଇତିହାସ। এইটা কোনো মতো নিহাতি জনাইবে। এটা কি হবে? এসব বম পচে বুঝি। হ্যাঁ এইটা করা গডেস চতুর এখন তাঙ্কর সব ইতিহাস লেখা হয়েছে। ଇତିହାସ ଏଇଗୁଡ଼ାକ କ'ଣ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିହାତି କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେନେ ମାଛ ରିଟର୍ନ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ନିହାତି କ୍ୟାପଚର କରିବା କଥା। କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯୋଉଠି ବୁଲୁଛେ ଭିକ୍ଟୋରିଆ ମେମୋରିଆଲ ତିଆରି ହେଲା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟ ଏଇଟା। ସେତେବେଳେ ଏମିତି ତିଆରି ହଉଥିଲା ଆଉ ସେତେବେଳେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ରେକର୍ଡ କରୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଫଟୋ ଉଠେଇଥିଲେ ଏବେ ସେତେବେଳେ ଏମିତି ତିଆରି ହଉଥିଲା। ସେପଟୁ ଯେ ଦେଖିବା ଏବେ ଫାଇନାଲି ବାହାରକୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। ଏବେ ଯିବା ଆମ ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିବା। ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ବସେଇ କଥା ହବା। ଆଉ ଯେତିକି ଭିତରେ ବୁଲିବା କଥା, ଯେତିକି ଜିନିଷ ଦେଖିବା କଥା ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି 100% ଦେଖିବା ପାଇଁ। ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା ଯୋଉଟାକି ମୋର ମାଇକ୍ ରଖିଦେଲେ ଭଏସ୍ଟା ଭଲ ଆସିବନି, ଭଏସ୍ର କ୍ଲାରିଟି କମିଯିବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭାରି କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ଏତେ ବାଟରୁ ଆସିଲି ଭିଡ଼ିଓ କଲି। ଭିଡ଼ିଓ ତ ଯାହା ଯେମିତି ହେଇପାରିବ ମୁଁ 100% ଭଲ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି। ମୋ ତରଫରୁ 100% ଦେଇଛି। ବଟ୍ ମୋ ମାଇକ୍ ରଖିଦେଲେ ସେଇଟା ସବୁଠୁ ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଭଏସ୍ ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ, ଭଏସ୍ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବ କିଛି ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରୁନି, ସେମିତି ହିଁ ମୁଁ କହୁଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ କେମିତି ଆଉଛି, ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ, ମାଇକ୍ ଭଲ ଆସିବ, ଯେମିତି ଭଏସ୍ କ୍ଲାରିଟି ଭଲ ଆସିବ। ବାକି ଅଦର ନଏଜ୍ ଗୁଡ଼ା ଯେମିତି ନ ଆସିବ ସେଇଆ ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ନିହାତି ଆସିବ ଯେହେତୁ ମାଇକ୍ ୟୁଜ୍ କରିନି। ଠିକ୍ ଅଛି, ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ନେବି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଗାର୍ଡ଼େନ୍ରେ ବସିକି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ କିଛି ଅପଡ଼େଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ନହେଲେ ପୁଣି ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯିବା। ରୁମ୍ ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ଦେଖିକି ରହିବା। ଆଉ କାଲି ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କେଉଁଟେ ଭଲ ଜାଗାକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା। ଆଉ ଏବେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଆଣେ, ତାପରେ ଦେଖିବା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି କି ରୁମ୍କୁ ଯିବି, ସେ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ମୋତେ ସପୋର୍ଟ କରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମନିଟାଇଜ୍ ହେଇନି,
सब्सक्राइब करेंगे शेयर करेंगे वीडियो को आपण मैंने गोटे गोटे लाइक मत बहुत आगे बहुत सपोर्ट दब चेष्टा करेंगे बहुत भल वीडियो बनाने आगे को से आपण मैंने मत किसी दरकार नहीं केवल भल पातु मो वीडियो को सपोर्ट करूँ लाइक करूँ सब्सक्राइब तो निहाती करूँ जेहेतु मो चैनल मोनेटाइज है बहुत बड़ा आशा नहीं आसती जिन वॉइस क्लारिटी बहुत भल हम समस्त गोटे कमेंट थाए कि वीडियो तो भल हो वॉइस क्लारिटी भल आसुना वॉइस भल ऑडिबल होना से भावुली भल वीडियो करी और सहित वॉइस क्लारिटी पर बेसी ध्यान देवी से देखिए माइक धरिकी आसती जिन वॉइस क्लारिटी भल आसो कि दुर्भाग्यवशत मन बहुत दुख होगा मन बहुत भांगीगला मोर माइक यूज करने दिगला ना भितर जहाँ सब भिजुआल करछि बिना माइक रे भिजुआल करछि बिना सेल्फी स्टिक रे भिजुआल करछि सीटा गोटे मन दुख होगा एवं देखिए मो गार्डन में बसी जाइए मो सेल्फी स्टिक पुणी मुझे धरी और माइक भी पुणी यूज करुँच किंतु गार्डन यूज करी किंतु विक्टोरियन मेमोरियल प्लेस भितर मु यूज करें पूरा स्ट्रिक्टली मना कराई मत कहले सेमती एंट्री कराया दबू ना टोटाल पूरा बैन करदेव और जदि आस सेमती मोबाइल धरिक आस सेमती कैमेरा कर सेल्फी स्टिक यूज कर कि माइक यूज कर बहुत मतलब हैरान कराला एठी नियर रख बैग एठी नियर रख माइक एठी नियर रख सेल्फी स्टिक एवं भितर जाकि भिजुआल आनी तो आनी सारी गार्डन में बस कथा हो सहित मो चैनल को जब पारे मो चैनल को सपोर्ट करेंगे सब्सक्राइब करेंगे और भल भल भिजुआल आने चेष्टा करी एति कहबी बाहर ब्लॉगिंग करवा और ट्रैवलिंग ब्लॉगिंग करवा एत सहज नुहे बहुत कष्टकर एवं तो मुझे एकुटिया आसी कालकाटा बुलूची केवल आपण मैंने अच्छे बोली मत गोटे उत्साहित लगुच गोटे साहस लगुच आप कौन ट्राभेल करी तो जानी बाध्य कि मुझे रूम को आज स्टे कर सारापर काली देखा प्लानिंग करेंगे कौन कौन ट्राभेल करेंगे किसी पिला मत अन्य जाऊँ किसी पिला मत अन्य जाऊँ कुछ कौन गोटे मन मन भावुँ किसी पिला मत अन्य जाऊँ कौन गोटे मन मन भावुँ ठीक अच्छे अबे मु रखुची एबे देखिए मुझे जाऊँ कैनिंग स्टिक गेस्ट हाउस रही भाविली होटेल रही विक्टोरियन मेमोरियल पाखापाखि गेस्ट हाउस किसी ना कि हॉस्टल भी किसी ना होटेल बहुत गुड़ा होटेल अच्छे भाविली होटेल रही कि होटेल रहा पर डे नहीं जाए 1500 2000 पाखापाखि कि गेस्ट हाउस रही ताले रेट बहुत कम आसो 500-600 भर मिल जाए कि विक्टोरियल मेमोरियल प्लेस पाखे कौन सी ना गेस्ट हाउस ना कि हॉस्टल ना होटेल अच्छी होटेल चार्जेस बहुत अधिक लगे से मुझे जाऊँ कालकाटा कैनिंग स्टिक जाऊँगी से आगुरी भी थी हॉस्टल मिल जाए गेस्ट हाउस मिल जाए बहुत कम पैसा से जाऊँगी गेस्ट हाउस रही बहुत कम पैसा से पर्यटन कंटिन्यू हूँ मो गेस्ट हाउस देखा केते कम पैसा केते भल गेस्ट हाउस मिलूँ ब्लॉग को एंड करवा ये न्यू मार्केट है भाई देखो भाई सहित जाऊँ न्यू मार्केट रे होटेल मिल जाए गेस्ट हाउस मिल पाए न मिल पाए सेमती किसी ना किसी जगह मिल जाए मिल जाए संभावना अच्छी कहीं कहली कहीं रही रिक्स ने डायरेक्ट गोटे जगह अच्छी कैनिंग स्टिक थी आगुरी से कहीं न जी डायरेक्ट कैनिंग स्टिक पड़ेगा बेटर हम मो हिसाब से एमडी व्यू अच्छी कालकाटा व्यू रोड साइड देखिए व्यू एमती अच्छी देखो सब रोड साइड सब बिक्री हो सब जिनस सस्ता मिल जाए फुटपाथ देखो किसी लोक आसुनी ओडिशा ये नहीं बेपार कर देखो गवर्नमेंट बस लिखाई बंगाली मतलब किसी बुझी पार हिंदी अपेक्षा बंगाली बहुत भल हाँ चलुच हिंदी बहुत लोक यूज कर भाई न्यू मार्केट टू कितना दूर कैनिंग स्टिक 2 किलोमीटर हाँ न्यू मार्केट टू 2 किलोमीटर दूर कैनिंग स्टिक न्यू मार्केट में अच्छी 2 किलोमीटर आउ ये रोचे कैनिंग स्टिक पहुँची पहुँचला पर आप देखिए केमती कौन रूम अच्छी केमती कौन के रेट अच्छे कैनिंग स्टिक पहुँची गले चूड़ी मार्केट को देखा जाऊँगी
ଏବେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯିବା ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ଆଗରୁ ଥିଲି ସେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଏବେ ଯାଉଛୁ ସେ ହଷ୍ଟେଲର ଓନର ଯିଏ ମୋତେ କଲ୍ କରିଥିଲେ ଯାଉ ସେ ହଷ୍ଟେଲକୁ ପାଖରେ ଆସିଲେ ଯେଉଁ ହଷ୍ଟେଲ ରହିଥିଲି ଏବେ ସେଇ ହଷ୍ଟେଲକୁ ଯାଉଛି ନହେଲେ ଯଦି ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୁଏ ମୋତେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ମାଇକ୍ ଲଗେଇନି ଏବେ ମୁଁ କେନିକ୍ସ ଟିକେ ଅଛି ଚୁଡ଼ି ମାର୍କେଟରେ ଚୁଡ଼ି ମାର୍କେଟକୁ ଯାଉଛି ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଚୁଡ଼ି ମାର୍କେଟ ଆଉ ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ଚୁଡ଼ି ମାର୍କେଟ ସହ ଲାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ଅଛି फाइनाली गेस्ट हाउस पहुंची गए जाऊँ गेस्ट हाउस पहुंची गए जाऊँ बहुत चढ़ कर फाइनाली रूम पहुंची गए ए ब्लॉग को ये शेष करुँच नेक्स्ट ब्लॉग देखा आपण मैंने सपोर्ट करूँ मो चैनल को सब्सक्राइब करूँ जे मो चैनल मोनेटाइज होनी मो चैनल मोनेटाइज होगा आगू को आहरी आहरी भल भल भिडियो कर चेष्टा करी आज जी पारी भल भिडियो बनवा चेष्टा करी बाकी तो जानते एमती मत आलो करागलानी मोर स्पीकर आम माइक आलो करागलानी मोर सेल्फी स्टिक आलो करागलानी तथापि जी पारी भल भिडियो बनवा चेष्टा करुँच मैंने शेयर करेंगे सपोर्ट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे मो चैनल को नेक्स्ट ब्लॉग रे देखा।